Archaeologists are baffled after the recent discovery of a small community in the previously extinct tribe in South Africa called the Afrikaner. How could they have survived all these years in an underground bunker? Join me as the story unfolds over the next few weeks. Vir 30 jaar het ek julle hier binne veilig gehou. Ek het die opofferings gemaak en ek Dis besig om ons in die verleentheid te stel. Fliks nou hierdie mense net op worry oor hoekom ons ondergronds bly. En neem my net af. Kyk, ek het vlerke, ek wil vlieg. Boetie, gaan! What should I offer you to keep this our little secret? Does that interest you? Okay, ek luister. ek is Willemien van der Merwe en ek kom van Suid-Afrika. Dis die skietlood wat ek gebruik sodat my mure reguit kan lyk. Sonder dit dwaal elke mens net af. Sonder dit staan ander volke en lag. Pa maak ons so onder die aarde om ons te beskerm, maar pa so ontoeganklik dat niemand by pa kan uitkom nie. He's assertive. He's overworked, underweight, and uses his personality as a contraceptive. Life in life, voel jy, voel hoe klop dit, baby. Jy weet, soms wil die Here jou stem gebruik om mense nader te lok en nie weg te jaag nie. How did your father come up with this alternative energy source, and do you have the formula? Ek sê vir julle, hierdie kind is nooit verkeerd nie. As die een wat jy wil hê, as die een wat jy wil hê, jou nie wil hê nie. Jy is uit my ribbietjie. Dankie. Where does the poop go? I know, you say you'll have to kill me, but nothing gets past me. I want to know.